Dunde, iyo klase. Iyo manaho dimbeha juara Piala Dunia ke Brazil karena war semua dan lampan edanaho. Wati rekem Argentina. Wati loan wati yakin ade kunaho Argentina dimbeha Piala Dunia karena au si Brazil kangolu nain sau tiara ngolu to ina. Anda orang ngolu to ina Brazil lampa jae kai kelinga dohonde. Tio lalu penimpa anare nih. Naho Prancis menjuara. Halo Amania. Iya, halo Mancawa. Ringa banahu. Gomdaho nganonton Piala Dunia. De edda ko ke Amcawa. Naho ke kadukung Maroko. Maroko mau mana etahor kone 8 besar ede. Boy si wara la Messi red Argentina ko majuarana. Wati lon de ni wati reke mu Prancis karo. Iyo, Maroko ka ore pemain klub na dim juara aku. Iyo Karena au si kon Spanyol ka nakao di Maroko awali po makalain aka Maroko ka waral Hakimi tutu kali kumamas anggonggo wailelele jamen pako kadui mampeke. Aina nonton Spanyol ka negara rembe. Besi pemain matantu wana ka Piala Dunia kone pelatih na douringu rau wau pelatih ka dompanga pelatih Spanyol ka kau kaina re pancepe pelatih tilaun dede nani. Mpa Maroko mampata pagala akan juara. Iyo ni nane si juara Piala Dunia Maroko ka harus empata pagalan bunen pala o Spanyol. Ay nanggahin dede amania kone nampata pagala kan yang penting ngolu tujuan de ngolu. Ngomidohore mawau jararinga wau kanggiam kakao gaja ay anggap enteng kanggia nyenges ba kanggia re mambole ku amania maeda lalo papedre tutu ba Maroko Portugal. Tija ba ta ara masalah edere karena tiaram dukung Portugal. Maeda lalo papedrempa Portugal abo Maroko na pola ba Maroko ka Portugal sara pola HP ku. Be madisate enggom dohorem pa Portugal abo Maroko. Wati karena nami ketiwaram dukung Portugal. Paimpa Brazil naho ka ngawate. Umpa Portugal ni. Wati lo ate wati si dukung paimpa ab Maroko la Brazil tate umanay. Tahap imbini finuntung gomi ede amansawa de tidak mungkin Maroko ang lolos lawan ka na lolos si Perancis wo bayan ka bohak masinga wali wo ka paila lawan Kroasia kombi na lo alu final ake lawan Perancis Portugal maloa vera elare pain edda angin labo Brazil Maroko ka tate harga diri ndai pala syukur wati edda angin pain dede na iha ku Maroko Ain IPS enggahi kombi Brazil na kao di Kroasia. Maroko ka natutu ka pule ba Perancis na kakao si Portugal. Ain ka baremu. Maeda lala parukul Messi pedre. Gomi doho sive tilom edda sanana mi mamone raw mamay kangango au. Mawao si janda are kahaba punaho lok rabad de wara silawongan.